17 tahun. Wah, kayak kembang dia lagi makan mekare ya. Iya. Terus Mbak Rita mari ngene uang sulan apa? Uang sulannya mah mungkin diperkosa. Terus? Ya, ini diperkosa. Diperkosa ya. Bisa ora nek memang bener-bener Mbak Rita diperkosa, tolong ceritakan kronologis kejadian sing mau bengi jadi diperkosa. Yang mau begini ya Pak. Balik ngote jam sana. Terus? Ngarep kodean ngenteni aku tak. Terus? Terus sana angkot teka. Ya. Angkotnya petang kosong. Terus? Yang akhirnya nggak baik. Ya gue jigi-jigi gue petang-petang gue yang ditikap nang busapa wong lanang. Iya. Ya. Anak wong lan jero. Wong siji tok. Iya, ki nyung kagak nang ono. Angkote peteng wong Petang siji yang tok. ditikap. Terus yang nyung di gue. Angkote mlayune banter. Banter. Nah, ki aku wis ngerti ki. Modus operandine jam 09.00 wengi angkot peteng ana wong dhewekan nang jero. Nyong ngerti ki. Siapa Pak? Anak. Nah, nyong ngerti ki. Siki seumpamane pelakune kecekel, kepriwe? Nyung seneng. Seneng ya? Iya. Terus anak pesen ngomong apa kok mbok pelakune? Omongnya tulung pelakune. Nyung gelak. Mbak, jenenge diperkosa, sapa-sapa gelak. Ya udah kayak gue Pak. Nyung gelak karena wingi sedela toh. Maksudnya Nyung pingin mandi Pak. Tolong ya Pak ngomongnya ya. Ya Pak. Ya Pak. Tolong ngomongnya ya. Ya Pak. Ya Pak. Pak. Tolong ya. Kurang suwe delah nih Pak. Bisa nih. Ya Pak. 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 Nyong tahu diomong jarane nyong kaya asu kok. Terus barang gue tak pikir-pikir maning nyong kaya asu apa nek? Perasaan nyong ya ora ana buntute lho. Nyong ya ora kaya bulune. Terus nyong lambene ya ora kaya lambe asu, apa nyong lambene kaya asu ha? Yes. Terus ya nyong yang ngerti ku awake main cilik kaya kae. Masih kabehan be cilik. Wong anu cilik semono bae kok dipamer-pamer apa. Nyong sing gedene semene bae nyong biasa bae kok. Liyane sing gede-gede bae santai-santai bae kok. Kuwi sing cilik anu dideng-deng bae. Kremet kok ya wis nyong iki gemletek nyong ngaring kuwi sesuwe. Ngarang-ngarane nyong kaya asu. Padahal nyong komennya bener lho. Nyong kur komen ngomong kayak gitu. Mbak, kalau menurut saya orang yang kurang menarik cenderung lebih suka bugil gue. Nyong kan kur ngomong kayak gue ya. Lah nyong yang ngomong bener mbok. Terus ya kita komennya gimana? Sebabnya apa? Karena mereka merasa nggak ada yang menarik dalam diri mereka. Mulanya mereka lebih suka ya mungkin foto bugil lah, bikin video agak sedikit seksi dan terawang-terawangan cawet ya kayak gue persis. Nah terus gue ngomong nyong jare kayak asu kok ya deneng kayak asu nyong. Lah asu apa bisa Facebookan? Gue lelengop. Lah nyong nek asu lah nyong udah bisa Facebookan, udah bisa komenan karo kowe. Wong arane nyong jare nyong kaya asu. Nyong buntutan ya ora, wulune akeh ya ora. Nyong wujude ya kaya wong kok ngomong nyong kaya asu. Asu tuh di perantah manut. Nyong di perantah lembelor banget takon biungan. Nyong lembelor banget di perantah. Wong arane nyong kaya asu. Dasar. Anu cilik semono bae dipamer-pamer napa. Nyong sing gedene semono bae nyong menang bae ku. Eish.